Uwe unong aidod kendai fulai snemerta ula Khlad no hadian ba ula shah tynrah kakali ke synran escort ya DG Assam Rifles ha ka step khatwei terik rempang ha ki benta jong ka surok nongpo Ribhoi district. Jonga Bahadur na kasnong siyang bangla nongpo ula Khlad no hadian ke jingsha sumar hapo North Eastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Nigrims hadian balapan kendriak no ya na nongpo Civil Hospital ong ka kubor pulit. Kani kakali synran kabadai ka Mahindra Thar kabadon ya number ML05Y3232 balanya da Shrikant SS jongka DGR Secretariat Light Corps East Khasi Hills kadangdon haklenti na Shillong banlet sya Guwahati Henry Maria Poi hasurok hakmat kalat bandrung sya ka office u Deputy Commissioner Ribhoi namar kajing penher stat kalalik tynrah ya Bahadur ubajam sya Shiliang surok da ka cycle ong kisaiki. Hadian kini ki pulit kilaya thu baya unongnya jong kini kakali lapha na kabentaban le ya ka medical test bat ya kini kakali labat no da ki pulit.